Silav êvar baş hevan nûçeyên gelekî bi nakok ji herêmê ji me re tên pêşî ji me re agahî hat ji malperekî girêdayê Qesedê ji dêr hefrê çeteyên Şamê û dewleta Tirkiye vedikişin lê em dibînin ku wan dev ji şer bernedaye nûçeyên ku pişra ji me re hatin nîşan didin ku dibe ku ev taktîk be yani mîne ku xwe vekişan dibin nîşan didin lê hereketê wan ê eskerî didome niha balafirên bê mirov em bayraktar yên dewleta Tirkiye li ser dêr hefrê li ser meskenê li Rojhilatê Helebê bawekî zêde difirin divan saetan de heta divan deqeyan de yani ev agahî beriya deqeyekî ji min re hatiye. Ev yek bi tevgerên gumanbar yên komên çekdar yên girêdayî komên Şamê ên derdora du bajaran ve hemdeme têde golebarankirin makîneyan jî heye. Di Qesedê dibêje hêzên me pêşketinên li ser erdê ji nêz ve dişopînin li gorî pêwîstiyan jî bersiv didin wan. Ew derdora dêr hefrê cî ku me got vekişiyane li wê derê sê gund hene li sê gundan çeteyên dewleta Tirkiye û hêzên Şamê darbeyên pir ciddî xwarine ez bawer dikim ji wan her sî gundan vekişiyane wextê ku dibêjin herema dêr hefrê ne bajarê dêr hefrê herem bi tevahî li sê çar gundan darbeyên ciddî xwarine xuya ye ji her sî gundan her çar gundan vekişiyane ev garantiye lê ev nayê manê ku şer bi dawî biye wisa xuya dike niha dibe ku tiştekî din jî heye hevanno dibe ku hêzên hevpeymanî Amerîka ketibe navberê İsraîl ketibe navberê ji ber ku em zanin İsraîl aniha balafirên İsraîlê li ser Şamê digerin tehdîtekî pir ciddî heye li ser van çeteyan ew jî wekî agahî em ji we re ragihînin aniha binêrin çi heye niha hêzên Şamê piştî pevçûnan pevçûn gelekî dijwar bûne gelek çete hatine kuştin li wê derê yani îmkanê wan tune cenazeyê xwe jî rabikin hêzên demokratîkên Sûriye ragihandin ku ew koman neçarmane ji herêmê vekişin bi taybetî piştî bersiva tund ya li hember van êrişan hêzên Şamê gundê Zubeyda derdora wê li erê derdora dêr hefrê ye em hêvî dikin hevanno hêzên koalîsyonê jî bikevin navberê herema me hinek bê ku bikeve nava şerekî pir ciddî bigêje aramiyê. Binêrin çi dibêje di daxuyaniyê Qesedê de hate destnîşankirin ku hêzên Şamê piştî pêşveçûnan neçarmane vekişin me ev nûçe ji wan girtiye. Edî em li bendê ne ku di nava van deqeyên pêş me de agahiyên zelaltir bigêjin me lê aniha balafirên bayraktar yên dewleta Tirkiye li ser herêmê digerin hevanno em viya dayinin aliyekî wekî din tiştekî dijî heye dixwazim ji we re bibêjim niha kakşar oremer amade ye ew ê were ez hema bigirim jor kakşar bigirim jor paşê ez bi wî re nûçe pêşkêş bikim. Kakşar merheba bixêr hatî. Merhaba gelek spas van nûçeyên germ li Rojava û Rojhilatê Kurdistanê hêvîdarim em agahiyên nû bideyne temaşevanên xwe. Niha Amerîka di dewrê de ye ji bo Rojavayê Kurdistanê aniha nûçe tên ez ê ji we re bixwînim vê êvarê min ji we re nûçeya senatörê Amerîkî pêşkêş kiribû ji xwe yani ew bangekî pir ciddî li dewleta Tirkiye dike heta bang jî nake pir ciddî gef li dewleta Tirkiye dixwe Lindsey Graham şiyarî dide dewleta Tirkiye hikûmeta Şamê dibêje nebî nebî bikevin nava xetayekê ku şer bidin destpêkirin li hember Kurdan. İsraîlê jî biryar daye ji ber ku cîhûyên İsraîlî aniha di nava hereketê de ne ji dewleta xwe dixwazin rê nedin Şamê ku êrişê Kurdan bike. Çawa ku dibê me piştgirî daye Dûrziyan em wisa mecbûrin piştgirî bidin Kurdan jî. Hevan ez vê nûçê ji we re bixwînim paşê ez hema bi Kakşar re dest pê bikim. Çend endamên Kongreyê Amerîkî bi rêya Rûdawê di derbarê tevgerê hikûmeta Sûriye yên li hember pêkhatiyan de li hember Kurdan de peyam dane hikûmeta nû ya Şamê peyam dane dewleta Tirkiye divê Sûriye şiyar bibe serokê me divê heneka nake Donald Trump hereka nake niha ya diyar Kurdê rojnamevanê me li Amerîkayê heqeten xebatên pir baş dike ez jê re serkeftinê dixwazim tiştekî baş e
Naha Serokê Komîteya Karê Derve ya Meclîsa Nûneran biriyan mast daxife kan binêrin çi dibêje dibe derfeta min çê bû ez bi General Mazlûm re kesên din re ez baxifim ev tişteke ku Amerîka giringî dide çi Kurd bin çi Elewî bin çi Durzî bin ya jî her aliyekê din milletekî li Sûriyê bin em dixwazin Sûriyeyekê bibînin ku derfetekî biafirîne ku ji ya serdema Beşar Esad cudatir bibe em dixwazin îmkan derfet ji bo hemû xelkê wê derê hebe ev jî ew armanca ku em ji bo wê kar dikin yani em nehatine Sûriye ji bo em Esadeke nû biafirînin baş e wekî din Gregory Max çi dibêje ew jî endamên bilindî Komîteya Karê Derve ya Meclîsa Nûneran e ji bo em piştrast bibin ku rêz li mafê hemû Sûriyeyan milletên din ên Sûriyê tê girtin dibe min di daxuyaniya xwe de got ez ji nêz ve dişopînim teqîb dikim da ku peyamê we bigirim em pêwendiyê bi wan kesan re datînin ku behsa wê yekê dikin ku divê werin şopandin eger nebe dizanin ku wê encam gelekî xirab hebin yani ji dewleta Tirkiye û ji Şamê re dibêje em we dişopînin li herêmê eger tiştekî ku em jê nerazî bin biqewime encam wê ji bo we pir xirab bibe wekî din Gregory Max çi dibêje ez ê dubare bibêjim ji we re berteka min ew e divê hemû takên li Sûriyê komên milletên cuda Kurd hemû bibin beşekî yek welatî ev e ya ku em lê dinêrin û dişopînin em wê peyama bihêz digînin ji ber ku çawa ku tiştekî binêrin ew cezayên bi hêsanî radikî tu dikarî wisa jî vegerinî me ceza li ser Sûriye rakiriye dibe em ê cardin aynî cezayan dayne ser Sûriye yani wekî ambargo cezayên cuda ji ber vê yekê em çavdêrin em temaşe dikin ez hêvîdarim wisa be em hêvî dikin ku hûn goh bide me Sûriye welatekî gelekî giring e me ber bi arasteyekê nû û cuda ve ya ji bo serdema basiyan gav avêtiye ji bo guherîn û veguherînê nû me gav avetine em di nava xebatan de ne ew mijarek û bala me li ser wê ye baş e wekî din yekê din jî daxife ez hema cihê bidim wî jî kekşar Tim Burşet daxife pêwîst e Sûriye şiyar be binêrin ev serokê ku em behs dikin Donald Trump serokê me heneka nake yani şor nebin ev çewsandina ku li hember gelê xwe dikin ew binpêkirinê ku têne kirin hemî şaşîne dîrokeke wan ya bi çetiyan re heye bawekî eşkere bibêjim ji alî aborî ve baweriya min ew e ku serok yani Donald Trump fehm dike tiştî herî bihêz ku di destê me de ye artêşa me ye lê tişta duyemîn di destê me de ye ew jî cezayê me ê aboriyê em dikarin dayne ser dewletan ez bawerim Donald Trump vê dizane û ew ê bikar bîne jî bi dîtina min pêwîst e Sûriye serkirdeyetiya wê şiyar bin mebesta min ew e dijminê me dostê me ye ew şerê dostê me dikin yani dostê me behsa milletê Kurd dike dibe kesekî nikare li hember dostê me şer bike dibe min armanca min ev e hevanno ez bînim bîra we kakşar roja 19 mehê serçeteyê Sûriye Ahmed El-Şara tê Almanyê ji bo pereya me ji were gotûbê Yeketiya Ewropa 6 milyar û 600 milyon dolar pere biriye daye dolar na euro biriye daye Şamê hikûmeta Şamê anha jî tê cuda cuda ji welatên Ewropayê pere pars dike tê parsekî Almanyê soz daye pere dide Ahmed El-Şara vergiya we baca we ya ku hûn didin dewleta Almanyê tere dikeve kaseya colanî ew jî pêç çek û sîlah digire li me dixe roja 19 vê mehê Ahmed El-Şara tê Almanyê çiqas sazî û dezgehên Kurdistanî dost Alman Tirk Ereb çi hene ê li hember colanî divê bibin yek wê rojê xwe nîşan bidin wê rojê we xwe nîşan da nîşan da eger we nîşan neda dereng e ji bo vê yekê jî kampanyekî îmzayan hatiye destpêkirin petîsyon dibêjin ez bawer dikim saziyekê me ya li Fransayê daye destpêkirin
سبی دوسبه از بکاربم ریوبرا و کمپانی اگر بگیرم برنامه بس آرمانجا و کمپانی بکم سوپر دبه اگر لما گودار دکن مشخوره کریه آرمانج احمد الجولانی حقی وی تونه وره دستی خوال باکه لآلمانیه بگره و پره بگره و ببه و یا بیرومتیا میه و یا شرما میه کاکشار هما مپر دریش کر از گوتن اشترا بهیلم نوچین دقیقه داوی هبو هوالی می آناد شوپینن اوش مرا دناوا برنامه ده نوچیان بشینن جدیر حفره اف چته وکشیانه و نکشیانه باشه لی شروان لحرمه دبیجن دنگی چک و سیلحات ده هیونکشیانه لی دبکو ده هزن هف پیمانی بکوین نابری گوتن یاته ککشار توشت دبیجی ده درباره روژاوا ده امهنک باقفن باشه مسوز دای حواله امی باسا روشات کردستانی بکن باشه بله گلک سپاس سلاف بوده بو کسین که مد شوپینن بدران بگمان او آلوگورن که روژاوای کردستانی چیبونه و معماری ویجی دولت ترکیه پیوندیا خوب وان سرهلدانن که بری روشالات کردستانی جی دست بگیرن هیا ترسک مازن وکا پادشاهن سردم عثمانیا ده دل وان سلفین ایروین انقره رونشتیه وان آلوگورن جوپولیتیکول منطقه چه بونه و نچار استاتوه که کردا تی دنیای چه دبه او همو حول خود دن که پیشیل و پیواجوی بگیرن و پیشکفتن بگیرن جبرکو کسین پیشکفتن خاجید و پیواجوی دا هزین کردانه لی روشالات کردستان چه ده بری 3 ساله و چه ایرو پیشنگین سرهلدانا جنجیان آزادی و ویجاری کردن لی 4 ولایتا بری بطایبتی لی ولایتا اورمیف سنه و نهاجی لی ولایتا ایلامی و کرماشانی دیسا کرد پیشنگید کن بروی هندیجی دولت ایرانی دوان 7 روزین در باسبوی دا کو اینترنت قدگیریه وک آگاهی تین از وک میناک جی چند ناوا بیجم گلکی کرد کرنا آرمانجین خو گلک کس کشتنه به هزاران کس گرتنه و ریبازین گلک آنتی دموکراتیک دانه برخو کو کردا بیدنگ بکه او روژاوای فرات منطقه که گلک استراتیژیکه هزا کردا جیلیه هزا دولت جیلیه او بویرن نخوش کل حلب قومین لوان دو تاخین کردا هنکی جولانی و هزن سلفین در دوراوی سرخوش کرنه فکر دکن یه بکاربن همه وسا هر داری بدن برخو و بین پیش نهال روژاوی چم فرات حولین خود دن جین که هزین کرده هنه والا بکن خو بگهین صدا یعنی آفبندا تشرینی اولوراجی بین بر براقی و حسکی و قامشلو حتی دیرکی او خونانه دستری واندانه لی نه کرد او قز به اراده و به هیزن نه هیزن دنیای دکارن یعنی ازنک وها بدن نه جی شرط سیاست دنیای ریکه و حال بروان ودکن وکه تجی گود اگر اوقات زیرکم بلا عثمان خول همبری بالا فرن اسرائیل بپاریزن متحد جولانی چقاس هبن اوقات جی متحد کردا زیده ترن جبرکو کرد بونکو او داعشن کو دمک جولانی جی سرکشیوان دکر بوزیوان با آخوه و مالین و ایرو مخابن هندک آلی عینا دفاع الوان داعشات کن کو کردا او شکاندن هم لسحيلة لهريما موسل هم جي لكوباني ولهريم دنيان روجاواي كردستاني يعني دبرادا بيامك هي سياسات دقيقة بدقيقة روج بروج صال بصال رنگ الروي خود جهورينا ولغور برجوانديا جرك امجي هايدار بين كو تشاوا دیپلمات کاریا خویا در و بهستر بکن سیاست چه بکن همان بانگا کوتا کر 19 می تروریست کی وک جولانی تی برلین 1.5 میلیون زیاده تر کرد ل آلمانیا هنه برلین باجره کی 4 میلیونیه
تیدا کم 300-400 هزار کرد هنه لهامبورگ به 100 هزار کرد هنه گرکه وی روژه کاری که بکن که او دعوتیاش هیلا دولت آلمان و زوبیت ابطال کرن آنجی جولانی جنایتکار به دسته که والا وگره ولات خو اوقاس پره کو ام لورا کار دکین مالیات دینه دولتی او بدنوی جنایتکاری کو بده گومن سلفی کو شوراجگرین کردا دقاتن سیو چارین ولات واندا با خانین واندا باوجن خاری لبرچاو همو دنیای آیا رخصتن مافی مروبا لآلمانیا کیمن کو وان دیمنانا نابینن پیوسته کرد بوان بدنه دیار کرن وان دیمنا و جوهر کساتی و او سلفی بون و اخوان المسلمین بون و داعش بون جولانی برای گشتیا آلمان بدنه صح کرن بلکه ما امریکا ربین به دولت آلمان دولت آلمان سیاستی که بو برجواندین خوین اکونومی بوان را دانستاندنا دایا اما رای گشتیا آلمان جی بریارا داویه دیده گله آلمان گله که تیگهشت یا تیگه روشنبیره و دنوا وان سازین که دولت دهنه جی هنه گله کرد هنه و او کردانت کارن خودی رول بن ده اعتراضین لدجی به سیاستا دولت دا که براستی هفکاریه به دولت که را که سرکشوی مروه که تروریسته حتی بری چند سالا 10 میلیون دلار بو سروی دانابون ایرو به چشرمه که دماکو انگلا مرکل میلیونک سوری ات کرن جدستی وان در بدر بون ایرو الولاتی وانن او مثلا بوی سبب کو هیزن راسیست گلک به حزب بکوین ایرو چاوا دولت آلمان ملت آلمانی ازنه بدن جنایتکارک بیکو بو سبب او کجبر بینوی ولاتی نه کسر ترگرا جنه کرد یا آلمانیا یا جه آلمانیا yani ya Avrupa'ya yeketi jene yani jene Kürdiye el Avrupa'ya dibêjin serdana colanê betal bike bi min hinek balkêş tê fikra te çiye nizanim ez dibêjim berdim bila colanê were Almanyê bila bibe wesîle ji bo protestoyekî pir mezin ya hemî Kurd, Alman, Avrupî kesên ku heqeten xwedî wîjdanin di meseleya Helebê de bibe wesîleya çalakiyekî mezin و مرو به دولت آلمانی زوری به سر دولت آلمانی جبوی بخبن چاوا نزانم مثلا راندویوی بتال به نزانم راندویوی بتال به جره کار دمینه yani evine آلمانی tamam evine آلمانی و چی بکه بله بدران او داخواست گلک داخوازه که معقوله داخوازه که پولیتیکه داخوازه که انسانیه داخوازه که دبرجواندی هم رواهی دایه لی اگر سر نگرد گرکه هیچ نبه کرد علوی دروزی دشبرین و دولتا کو فرق اوی به دیکتاتور بری را اوه کو زیده تر جوان جنایتا دکن ناسنامه خویا دشبریا بکیم نتوین اولی اتنیکی را بهتر جو بشار اسد دایا دیار کرن ده سالا کو چند محتمنی خدا گرکه کاری که بکن کو او پروتکولین کو بوی کسیراتین امضا کرن هر حال دایی بینده پروتکول امضا بکن یه هنده کار به هفرا بکن پیشا روزه که نیزیک دا او پروتکول همو بینه والا کر یعنی بینه ابطال کرن نه اینه امضا کرن جبر کو رایا گشتی آلمان باندوروی هیا لسر قرار و بریارین کو رایدارین دولت آلمان دادن چه حل بجارتن جیل پیش روزه چه ببین هنگی اوانه ببیر آوان بینن ما وها گوت و گوه خونه دامه و به دیکتاتوره که را پروتکول گریدن ام ده حل بجارتن این ویجاری داد ناهلین رای گشتی آلمان دنگ بده و یه ضرری بکن اگر گوه خونه دانه رای گشتی آلمان بروین دیجی هر دو ری باز هنه اگر بیب ابطال کرن که گلک باشه اگر گرک خلق به هیزا خو من گوت یعنی تنه لآلمانیا میلیونه کو نیف کرد زیده تر هنه لولات جینار جگلکی به هزاران به صدان هزار کرد هنه فرانسا هلندا بلژیکا دانمارک اوانه ها ولات نزیکی آلمانیا نه گرک اوجی بینه و رجه بینه برلین وکه کولنه بری چند سالا
کو مشک مازن بو سرک اوزالان آزادیاو هات چیکرین چا گرتنه بن باندورا خو باجر وک باجر کی کردالی هات و جاری ل برلین کرد و هیزا خو نشان بدن براستی در فتک مازن البرمه اگر نه امی گلک در فتح مازن وندا بکن پیوست ام و در فتح درست بکار بینین نها هوال د پرسند بیژن هزین شامی و چتین دولت ترکیه حقیقتا وکشیانه جدیر حفره هوانو هزین سوریا دموکراتیک قصده دبیجه هزین شامی جدیر حفره وکشیان من اف جمال پروان گرتیه ناوندا مدیا یا هزین دموکراتیک سوریه ده درباره ایریشین کو دو جالی هزین د سوزین حکومت دمکیه شامی و لسر در حفره هاتنه دست بکرین داخویانیه که وشاندیه از باردکم داخویانی عربیه ورگراندن کردی دوی داخویانی دتی دست نشان کرن که هزین شامی پشتی پفچونین دجوار به تایبتی لسه گندین در دور در حفره مجبور مانه وکشن اف داخویانیه وانه مجبر خواه و در نخستیه لی جباجار در حفره وکشیانه وگنکشیانه نزانم لی مب چکر هوالی منی ویلی مثلا گند زبیده به تایبتی اوجید که در دور در حفره جوی دری وکشیانه نه حوالی ما ایوی دری اگر زانن بکاربن جمره پیام بشینن از همه بواره پار بتکم لی ام دزانن که مازوم عبدی هوانو به سناتوری امریکی را یعنی اندام کنگره اجوارا بیجم سروکی کمیته کاروبارین در و یا مجلس نونران یا امریکای بریان مصر اخفیه یعنی آنها تکیلین دیپلماتیک پر زده هنه امریکا، فرانسا، آلمانیا دنا و تکیلی دانه جبو کو اف چته اف ارتشا دولت ترکیه جدیر حفره وکشن تهدید شر لسر روجاوا بداوی به وی شکلی نابه اگر ارشی در حفره بکن روجاوا بکن ایدی بند دقته پیواجو میواجو ال ترکیه سرو بند بش خاص سرو بن بیه به دولت باخچلی را دولت باخچلی پیواجو کر بن عرده یعنی برچاوی من قطنه به کر بن عرده دولت باخچلی او یا شامی جی جخوا کتیه بن عرده ایدی ایرش بکن خرابتر دبه کاک شار کرم که نوچه هبه نجوارت بیشم هواندو مرخ نکن ولی بدران دستی تا ساغ بن abi derbasi rojlat bibe derbasi rojlat bibe فقط لسر روجاوات اشتاك دنجي بيجم يعني بري ما مستاد جگر خوند گوت اگر امنا بنا يك امي حرن يك بيك لي يكو يك بيك چونه حتا نها دیکتاتور و داگیرکرین کردستانی بونه حتا نها صدام حسین چوه جهنمی بجهنم بویا بشار اسد چوه و رژیم عراق یا نو یا کل سر حکم حتا نها به دنگ کردا گلک جا وندا بونه اردوغان برای سیاست سرنه کتی یا لدجی کردا و پیواجوه اوجی ده تنگاویه که گلک مازن دایه بقاسی کو جه کردا گلک تنگافترین وکی دنجی رژیم ایرانی لپی شورش جنجیان آزادی مشروعیت اوید جاو دنیای دا گلک سوکتر بویا گلکی کمتر بویا اجا اگر ازناته هبه نها وی جاریجی اگر کرد لبرلین هیزا خویا دموکراتیک یا لدجی دیکتاتورکی کو به سفارشی بودمک دم کرد برای ولاتن آلیگری اسلام سیاسی شکست خواری یا آنتی دموکراتیک آنین سرکار براستی هیزا خو نشان بدن و جاریجی یه ببه سرکفتنه که گلک مزن دوی واریدا براستی هیزا کردا هیا خبرین داوی لإيران روشالات کردستانی تا دست بکی دا بحثا او سیاستا دجبری یا امریکا لدجی جولانی و هشتاریا کدان دولتا جولانی دیار کرد هر وها رئیس سرکمار امریکا هشیاریک جی دایه رایدارین دولتا ایرانی گوتیه اگر شدت الدجی خلقی بکار بینن آنجی اقرار بو ایرو چند کسا اعدام بکن اگر اعدام انجام بدن ام ده دست به گریارین گلکی جدی لدجی دولتا ایرانی بکن ذاتن دیار کرنه که ترامپ گوتیه همو رین دیپلوماسی ین گوتو بیجه ین هفدیتنه مل بروان
گرتنه و خبرین خوش در ریدانه ایرانی بلا خو نراحت نکن و گرک ام به راستی جی ببیجین او دجبرین و جاری دجی دولتا ایرانی بو دو مرما لدجی دو مرما چه بون یک به عدالتیا کل ولات هیا به تایبت لکردستان و بلوچستان دو روش خرابا آبوری یعنی دما ولاتا که آبوری روش آبوری خراب به ایدی رژیم دچاو خلقی دا دچاو همو چینین جواکی دا چه مشروعیت و مقبولیت خو نامینه جبرکو ام جاری جی دبینین اردنگاریا دجبریا سرهلدانا خو پیشاندانا برواجی سردما شورشا جنجیان آزادی کو پرانی لکردستانی بو و جاری لهر در ایرانی 31 ایالت ایرانی کو هنه البته وقت بیجن جه 510 باجه را کو روزا پنجشنبه خو پیشاندان نشاندان تنه 5 باجرین 4 ولایت 5 ولایت روشالات کردستان بون دیسا کردا هزا خو یا دجبریه یا گوهراندن بنگهین لدجی دولت نشاندان نها خلق لبنده هنده بسیارا سرکه اوه که گلو ریا و حکمت ایرانی گهشتی داویا خو آن نگهشتی داویا خو آیا داویا رژیم دیکتاتور نیزیک بویا آن نه اجاد دماکو دولتک لجیه کو داخوازن خلقی گهدار بکه ریبازن چارسریه بگره برخو ریبازن دموکراتیک بگره برخو دست به کشتن و قتل عام و وقت بیجن شدت او بکه و دمه ده قانون سیاست دا ده عرف سیاسی دا او حکمته ده پراکتیک دا گهشتیه داویا خو از فکر دکم یعنی او تشتیکو او تابلوی از دبینم حتی اگر آمریکا جی تداخله نکه ام شاهدین روز و هفتین داویا و رژیما دیکتاتورین و اگر او رژیما دیکتاتور بگه داویا خو ادی نوبت و دیگه دولت اردوغان جی جوی گلک نرحته بروین دیجی اگر تو دقت بکی در راگهاندن خدا پشگیریت ده ماینا رژیما دیکتاتورا خامنه‌ای یا ایرانه چما دولت بخشلی وکری گوت بله ام نخوازم گوهری چه ببه بله اجا بروین دیجی چما سبب جبرکو دیسا پیشنگین و وانگوهراندن و وان سرهلدان دموکراتیک وکر روجاوای کردستان و جارجی حاتی روجالات کردستان فرق روجالات کردستان و روجاوای کردستان جی اوکو اردگاریا روجالات کردستان یک دسته هرمین کو کرد و آذری تعداد جین هنه لی نقطین سنوریم به ترکا را جه روجالات بگره حتی نزیکی یعنی وی آلیه درسمه و یه سیواسه همه اردنگاریا کردایه بروین دیجیه ببه هیزک بو پشگیریا حرکتا کرد تفگرا باکر کردستانه بروین دیجی یعنی داویا و دولته اوکو براستی ام بزانه بنکو او حکمت دا آستانه یا سقوط دا قرار گرتیه یعنی ایدی بر به داویه وده چه ام گره گلکی خوشبین بین به هیز بین و هیز خو دقت بکن به وش شر پسیکولوژی کو لدجی حرکت سیاسی کردانه دست بکرن ام به امید نبین اجا حکمت نها نکاره ندوار آبوری دا ندوار جواکی دا نجی حتی کم کرنا شدت السر جواکی بکاری به خو خلاص بکه چما جبرکو ادیت مشروعیت که چاوه چین جواکی دا نمایه یعنی وکه سالم بری نینه کود سردما شورش جنجیان آزادی دا جبرکو ارنگاریا سرهدان دیار بو
سرکود بکه ایدام بکره خلکی بگره بکجه نها وی جاری وسان نینه جبر کو نرزابون خلکی جبر مثلا آبوری جیانه و جهمیا مهمتر جی به قیمت بونو داکتنا او قیمتا پره وان یه نتوئی یه ملیه کو براستی نزانن چاوا یه بکاری بن وی روشه وی درد خوی به درمان و وان وعدین کو گوتن و نکرن و وقت بیجن چقاس دبیجن ناپیجن و رفورمن اکونومی جی نکارین او داخازین خلکی ین لسر مثلا جیانا روزانه جی بجی بکن بروین دیجی براستی دولت نهاد روشکه گلک یعنی حرفین دایا مشروعیت داوی سیاسی یا جواکی گلکی چاوی دنیای دا چاوی جواکی خلکی دا کتی خاری جه همویا مهمتر جی او هیزین کو بو سرکوت کرنا خلکی دهنیرن وکه سالین بری گهداری ریبرین دیکتاتورین رژیم ناکن یعنی شدتا کو دهاتا پایین کو هیزین لشکری لدجی خلکی بکن و جاره دولت چقاس کر نکاره خلکی یعنی عسکر و لشکر لدجی خلکی بینه میدانه یعنی حتی اگر بکاره بن وان اعتراضانه کنترول جی بکن دولت کمار اسلامی نکاره جارکت که قدرت خویا 2026 یا بهیس جارکت که وکه سال 2025 لیب که حتی زانه اجا 3 سناریو هنن حال به پیش بریمه یک هلوشینا سیستم بریا او کسین کو حکومت و حاکمیت برای دبن یعنی هیزن امنیتی جی تیدا یعنی یادو دویه بلکه بکاره بن کسکی لجی خامنه‌ای حل بجیرن بوکو بیجن دیکتاتور بری چو مرنگ و روی که مثلا لشکری یه نو که رژیم تکنه چه معانیه سرکار بوکو بکاره بن مثلا بیجن ایدی هون لدجی رژیمی حل نستم ام جی سرکوت کرنا خلقی یا خو پیشنده را ام خلاص دکین اما اگر وی کاری جی بکن ناسنامه کمار اسلامی رنگ و ریوه شکلی که ایرو هیا دیسا نامینه پیوسته یعنی او کریز بگه حالت خوی تکمیل جبر که نممکنه جارکت که وگرینن روشا بری حتی 2025 اجا دو شرطین گرنگ جبو گهراندنا حکمته که حتی راده که ام دبینین گهشتیه حالت خوی تکمیل یک من دست بکی گود بر فراوانبونا اردنگاری روبرا اعتراض و خوپیشاندرین که ایجار امدستیوه یک ولایت این دولت ایران دا دبینین و هر وها بجداربونا همو چینین جواکی چه دولمند، چه فقیر، چه خوندوان، چه بیکار، چه کرد، چه نزانم بلوچ، چه فارس همو او تشتن کو یعنی او دخالانه به من نشان ده کو دولت ایدی دنابرا دولت و جواک دا وقت بیجن گندا و که کور چه بویه یعنی ایدی نممکنه بکاره بن خوشبه روشه به ریا سرکوب و کشتن و گرتن و عیدام خلاص بکنش برکو ده سرکشیا وانه دا الیتا سیاسی روشنبیر و هر وها هیزا اپوزیسیون به تایبتی لکردستان او هفگرتنا خویا به باندور ده نوا جواک دا دیار کرن
هفتیا در باسبوی پنجشنبه کردا به یک جار 7 پارتیین کردا بانگ لخلکی کرن جماکوی حتی لورستان 5 باجرین مازن و بچوک بازار به یک جاری گرتن جبر ویجی ام در روشک گلک حساس زاینه دولت بر به تکچونه و دچه اجاد چه او سرکوت کرن و نظانم او تبلیغ کردن مشو میتینگن خلقی و وقتی بجن او روشا و ایرو ام دبینین امرجنسیه یعنی چه بجن روشا آوارته و هر وها تبی وانج ام دبینین لباجرن مازن تبی که 7 روز اینترنت نیه دیسا دیمنتین لباجرن مازن اعتراض گهشتنا یعنی دواری هجماری دا گهشتنا سویه که گلک بلندتر و بروین دیجی یعنی اگر دولت چرخشکی جی بکته یعنی وگر جی دناوا سیستما خودا ریا سیاست خو بگوهرینه دیسا جی خامنه‌ای نکاری به و دستالات خو بپارزه اجا وان گوهراندنین ویداویه براستی زلزله یک دپرمک دبیجن ده اتمسفری سیاسی اردنگاری سیاسی ایران دا چکریه کو نممکنه خلق جبو جی بجی کرنا داخازین خوین عدالت وین اکونومی جاره که راضی به بر به پاش و گره و اگر دولت سقوط جینکه یعنی احتمال که کم اما ادی کمارا اسلامی دیکتاتور جاره که نکاره مشروعیت خو یا سیاسی جواکی آبوری ده چاوی چینین جواکی دا کم نتوین کده ایران ده هنکو گلکی برفرن گلک رنگینن و براستی رژیم از وی گوتنه داویه بیجم رژیم بر به داویه که تجی خونو تجی کریارین هوانه و تجی کشتن و قتل عامین کود ببه انجام تکچونه یک جاری رژیم از تابلوه که وحاد بینیم ده پیش روزه که نزیک ده مالاتی آوا هنک برپرسین اوروپی رادگیهنن که امریکا و نوا 24 ساعتین پیش مده ایریشین ایرانه بکه مدیا امریکی جی بلاو دکه تی تخمین کرن که ایریش سینوردار به پر برفره نبه چند آرمانجین دیارکری هبن یعنی چند هدفین دیارکری لیخه و درباس به دو برپرسین اوروپی رو جروی ترسی را گهاندر که دنوا 24 ساعتین پیش مده به احتمال که مزین امریکا و ایریش ایرانه بکه هن برپرسین امریکی جی جمدیا ولات خورد بیجن ایریش لسر چند آرمانجین کفشه ای دیارکریه دنوانده بارگی هن اولکاریه هنه برنامه نوکلری هه سیستم موشکین بالیستیک هنه یا اقواسا وکری تدبیجی ایران جوی تدبیری خواه بگیره نوا ایشا دا ایچه نه بنر نکاره اگر به طیاره هرشه بکه آن بفوزه یا ممکنه او جنده فوزه یا بر به اسرائیل بشینن هنگی یک جاری روش تیکل بچه و هنگی ممکنه برای شرکی به در ورا به اسرائیل را بکاری به او اعتراض خلقی دناوا ولاد ده هنکی بیدنگ بکه آنجی بلکی برواج وی چه به جسارتک بو خلقی چه به بلکی هدف امریکا اوه چونکه ترامپ گوتی ام لارد هرشه ناکن هنگی جسارت خلقی ویرکی خلقی زیده تر ببه و بگمان یکمین حریمین که بین آزاد کردن به دست خلقی یه حریم کردستانی بین و ارکن گران یه دیسا بکونه بر کردا اجا حکومت ایرانی به وان چند روزا به برینا اینترنتی که در دنیای دا به سابقه بویه تشتک ده دیروکا دنیای دا تومار کرد که اوجی اوه یعنی هری زیده ده برینا اینترنت دا ایران رکورد شکاند بروی هنده جی بری 6 سالا جی تشتکی وسا کر
و بری 2 سال جی دیسا بری چند ماه جی تشتکی وسا کرد ده دما شر 12 روزا دا جی اینن کارکی وها کرد اما وی جاره یعنی برینا اینترنت نشان ده کو با آوایی که برفراوانتر آرمانجن کریتر راشتر جبو قتل عام مزنتر سودستاندنا جه تکنیکا مدرن هفکاریستاندن جه روسیه کو نهیله او ستارلینگ یعنی کو امریکای خاص هفکاری بکه به هندک دزگاه هندک ماکینه تایبتی او رجیل بر خلکی گرتنه یعنی ایدی خلق نکاره چند روزه ماهایش خزم و کسی خونینه که حال روشالات کردستانی مثال چه دقومه اجا دونالد ترامپ کوش خلقیت خوازد بجه اعتراض این خوب بردوام بکن من همو مذاکره و هفدیتن خو لگل برپسین دولت ایرانی حتی که او کشتنین وانین هوانه نه داویه من راوستاندنه و هفکاری در ریدانه بروینده جی ام نزانین که او هفکاری یه چوابن بدران اگر ازنات هبه از تشتکی لسر روشا کردا بیجم چونکی ام گلک بحثا کردات کن هون گلک کجی ده پرسند بیجن رول کردا دوان سرهلدانانه دا چیه روشا روشالات کردستانی چیه دوان چند روزانه دا که کم زیده منوته هایش هفنه بو خلکی گلک ده پرسین جتجی ده پرسن لی خلک بو ها ده بیجه هندکارن ما بکجن مال ما تالان بکن خانی و باجار ما ویران بکن لی دما ام تسلیمیت قبول نکن هن نکارن بما ام سرکفتینه اوا لحلب جهاتا گوتن لکرماشان جی لملکشا و آبدانان و ایلام و کرماشان جی لمحابات و بوکان جی هاتا قیرین اجا جسه کسین کو وی جاره هاتنه کشتن دولت ایران ده بیجه جوان سه کسا دوی منه ده خلقی دجمنین شورش کشتنه بروینده جی نهاد ایران ده 3 روزا یعنی شینا گشتی اعلان کرنه بس لی ایلام و کرماشانه براستی خبرین گلک نخوشتین هنک بحثا 705 کشتیا دیکن هنک بحثا 1000 دیکن و بگشتی هجمارا کشتیال ایرانه دنابرا 3205 کسا حتی 25000 کسا هر آژانسک با آوائه که خبر و نوچه بلاف دیکه اما چه گمان تیدانی نکو او هجمار دکاره جده هزارا زیده تر ببه لسر روشالات کرسان خازم بیجم دنابر سال 2010 حتی 2023 دا 49% یعنی 49% اعدام سیاسی همو ایران کرد بون یعنی نیوا قربانی سیاسی یعنی سیاسی ها از اینکو تجارت کرنه نظانم چه جملته کی 13 حتی 15 میلیونی بونه کو کردن یعنی لپنج ولایتن اورمیه ایلام کرماشان سنه و لورستان و هر واحد جنوا کرد خراسان همدان وان ولایت دا دجین ده مهین در باسپوی دا بدران 184 کس کرد هاتن اعدام کردن تنه به مرمین به توان سیاسی دما سال 2025 دا 73 حتی 8 کرد دیسا هاتن اعدام کردن که دیگه 30% جه ساده یعنی لی همو ایرانی اجا ترسا دولت جوان قیرینانه که نکارن بینه تفاندن یعنی نکارن بینه ومراندن دبکو وریس اعدامه لستوی کردکی یعنی بشدینن کردکی بکجن اما تو دبینین لجیوان ام دبینین به میلیونا کرد را دبن وی جاره روبری اردنگاریا اعتراضا روزا پنجشنبه لپی بانگ 7 پارتیا
نسبت به سال بری صدی 40 زیده تر کرد. حتی هنده باجه را کو قد تو قد هایج مثلا کردینی نبون و جاره وانجی قبول کرن کو بین نوا و وان گروانه. ایجاد تشتکی تراژیک خبره که تراژیک اوه کو دوان چند روزانه دا کسی که چون خواستن جنازه زاروکین خوور گرن جوان را گوتنه دو شرطه مهنه که ام جنازه و بدینه و که هم ببین بسپیرن آخه آن 700 میلیون تومنه هنه پره یعنی حق گلین که ما زاروکی و پی کشتنه هنه بدنه ما به تایبه لکرماشان و ایلامی یعنی اوا قانون سپاه پاسدارانه آنجی اگر پاره نادن هم گرکه بین ده تلویزیون و راگهاندن دا اعلام بکن بریا که ام جنازه زاروکین و بدینه و بیجن اوانه اف زاروکین ما به دست پیشمرگه و گریلای پارتی سیاسی کرد هاتنه کشتن. تو لیبن را اوانه چقدر به اخلاقن، چقدر به پرانسیبن، چقدر یعنی اسلام و حکومت که اسلامی لبر چاو دنیای رشد کن. زانه ایجاد دوان چند روزانه دا گلک کرد لبوکانه، لمحاباته، لکرنده، لگیلان غرب، لکرماشان، لملک شاهی، لآبدانان، لسلماسه، لطهرانه، لکرجه به تایبتی گنج و جوان کرد دانه کرنه هدف به صدان کس وها ترور کرنه بری دو روزا پاری زرک که گلکی نامه رخنگیرانه جخامنه راشانده بون ترور کرن لطهرانه دما که هیزک لشکری بر به نوا باجر ودچه زاروکین 15-14 سالی که 24 کس بون دروش مال دجی دولت دیدن او لشکرتین خواره وان هر 24 زاروکا دکشن یعنی جنایت اینوها دو دنیای دا نبونه یعنی نه قومینه بروین دیجی براستی روشک گلک آورته هیا نوجوانه کی بناو امیر علی حیدری و روبینا امینیان یاسین میرزایی کو یارسانی بو یعنی لخلق کرماشان بو اوانل کرماشان هاتنا کشتن گله کس لپاوه ل چد بیجن ل باجارن دنین روشالات کردستان کروکچ و هندک مالباز جی به عائله هاتنا گرتن کس نزانه قدر وان چپه هاتل کدرینه خوندوان زانینگه ها هاتنا هدف گرن و دمشو میتینگی که چه دبن هنه کسین بکنجین سویل هیزن آسایش دچن به ماجیکه که تایبتی که ده تاریتیه ده روناهی دا جیوه دیار دبن سر کنج خلقی خطه که ده کشینن و هیزن که خلقی سوی قستا چه دکن گله دا بجن خلقی اول درجه وان دکنه هدف و وانا دکشن بروی اندیجی روشک گلک آورده نها به تایبتی روشالات کردستان هیا و براستی ام نزانین نها او هجمارا کشتیال ایران روشالات دانالد ترامپ حنکی خواب مدکه دانالد ترامپ در کتیه بیجه آنها لإيران کشتن راوستیه idam ravestiye jber ve ki ez li İran'ı nadım. Me manşet çekiliye Reuters idahati veşandın. Herkes dve kanaate de ku 24 saatin peşme de lehber İran'ı şer dest bebike Donald Trump me rabiyet beje az eriş nakim. Gel o edi ki ke devre hatta dugut mesela dugut ya Donald Trump hakikaten derevat ki Rumet amedilize Donald Trump ya bla eriş neke ya eriştike bla eriş bike ama İro tişteki dibece, Svet tişteki dibece. Bu roje dibece hammi kanalı xoy diyalogi mi daira vasandı mı İran'ı İro rabiyet dibece SP hasiyame tamam. Xuyaya teklihe pera. بدران من چه باوری به گوتنین ترامپ نینه بری سه روزاجی
روزنامه‌وانێک ئەمە نامە بۆ مەهنارد گوتە من وایە ترامپ دەبێژە ئەزیل ئیرانی بدەم من گۆ ئەگەر فلان کەس ئەگەر ئیرانی بچووکترین وەک دەبێژن خۆتاواندنی بۆ دەوڵەتە ترامپ نیشان بدەن یە بکەوە دیالۆگێ وان ڕا ترامپ gelek armancê hene yek em dizanî mirovekî tacir e dikare bi xatira wergirtina imtiyaza petrolê li Îraniya ku pişta xwe bidete Çînê reqîbê xwe mezin Çîn û Rûsya dibîne hemû imtiyaza bide dewleta Îranê û rê li ber İsraîlê jî bigire li wan nede ev yek ya du duyê baweriya Trump bi opozisyona Îranî nîne kesî wek opozisyon nabîne Kurd jî hene opozisyoneke gelek bihêzin lê erdnigariya Kurda mehdûd e sinûrdar e têrê hemû Îranê nake di nava Îraniya bixwe jî belkî opozisyonên du opozisyonên sereke hebin ku ew jî alîgiriya wan ji hêla xelkê di nava Îranê de gelek zeîf e yek mucahidînê xelq e ku di aliyê istixbaratî da gelekî bihêzin lê di nava xelkê da hêza wan kêm e ya du diyê kurê Şahê Îranê Reza Pehlevî ye ku wane berê wek dîktator imtihana xwe dane azmûna xwe dane gotineke Îraniya heye dibêjin azmûdê ra azmûden xetast yanî kesê ku hatiye têstkirin careket ke tu têst bike xeta ye ne durist e evane imtihana xwe dane mirov nikare li ciyê şaşka melaya bîne tacê dîktatorekê dane ferq nake ji ber ku wî dîktatorî imtihana xwe daye di zamanê Şahê de jî bi qasî ku îro Kurd di meydana xebatê de hene nebûn Kurdistan paşketîtirîn herêma Îranê bû di zamanê Mihemed Reza Pehlevî de jî ev kurê wî jî 47 sala derve ye heft kitab nexwandine dokumenteke wî ya zanîngehê nîne mijûlî jiyana xwe ticareta xwe milyona pere biriye derve meşxulî jiyana xwe ye û çi yanî nikare bibe rêberê opozisyonê bo daxwazên xelkên hundirê Îranê aynen tiştê ku Xameneî li dijî Kurda digot di dema şoreşa jinjiyan azadî da ew jî aynen wê dibêje dewleteke yê girtî sentral hemû qanûn û qirara ji qanûn yanî edaleta bilind hemû ewa ez bi xwe dibêje ez ê diyar bikim yanî wek dîktatorekî Trump zêdetir li wê opozisyonê digere ku di nava sîstemê bi xwe da an derbeyeke leşkerî damin an jî bi xwe nava xwe da guhrandinekê çêkin û bi wan re bikeve danistandinên ekonomî xema Trump mesela mafê mirovan nîne binêre hed van çend rojane de çend diroyê wê aşkera bûn eger şiddetê bikar bînin ez ê dijî wan rawestin ez ê çi bikim waye bi hezaran insan hatine kuştin belki taktik belki yadanın tam taktik be bi desturata ez hemen nûçiya di vî warê de bixunim paşê jî saeta meşqet jî bû tu hema gotinê xwe dawî eyar ke ez nûçiyê bixunim Serokê Amerîkayê danin Trumpê jî em derewîn derxistin îşallah taktik e yani ez bixwe alîgirim ku Amerîka bikeve nava hereketê ama tabî bi hewdana derva jî dewletekî civakekî naguhere lê qet nebe Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku ew hatiye agahdar-kirin ji hin derdoran kuştinê li Îranê hatiye rawestandin li gorî agahiyên gîştinê min îdam jî sekiniye li Îranê. Trump li koşka spî di merasima îmzêkirina biryarnameyên serokatiyê de li ser pêşketinên dawî yên li Îranê daxuyaniyekî da Trump dibêje ez hatim agahdar-kirin kuştinê li Îranê rawestiyane niha planeke înfaziya jî îdamê jî tune ye ew jî rawestiye ye eger tiştekî wiha çê bibe em ê hemû xemgîn bibin henekê xwe dike dîsa li gorî agahiyên gîştinê min îdam sekinîne wekî din kuştina xwe pêşanderên ku li Îranê ji aliyê rayedarên pêwendîdar ve hatine divê binêrin divê kuştinê li Îranê hatine lêkolînkirin ji aliyê rayedaran ve Trump li ser xwe pêşandanê li Îranê doh li ser hesabê xwe çi gotû bi halbikî ez bang li hemû welatparêzên Îranê dikim
خوا پیشاندانان بدومینن نسکنن اگر ممکن به دستان سرسازی و سرسازی دولتی ناوی کجران قید بکن سوی دوسپش مرا لزوم دکه بنیر هات کدری tam برواجی کاکشار هما کرما خورا 2 دقیقه دا گوتنی خواهی داوی ببیجه ام برنامه بداوی بکن ملاتی الله گلک سپاس زانه رژیم ایران ادی مشروعیت که قانونی یاسایی سیاسی جواکی نینه وزیر دروی آلمانیا ایرو گوتیه یعنی یوهان وارتفول گوتیه که دما رژیمک تنه بریا زورا چکو اوانه مشو میتینگا خو پیشنده سرکود بکه دیار دکه که ادی گهشتی داویه خو او اجی دبیجم رزدار یوهان واردفول اگر تو وساد بینه چما تو دیکتاتوره که اندام القاعده جنایتکاره که دستیوت خونه هزاران کسین آزادی خواست ده که لدیجی داعش شر کرن تو روزا 19 مه دوشنبه تین والات خوب را پروتکل سیاسی اکنومی گرید ده فرق خامنه‌ای یا جولانی چیه؟ دماتود وی روشدا لدیجی آلیه که دیکتاتور بیانیات ده دیکتاتوره که دعوتی ولات خود که بروی هندیجی گوتنا منا داویه اوه کرد لروشالات کردستان نزدیک دیار کرنا قدر خود بن لأوروپا دیاسپورای کردا گرک رول خو وک لوبیا یهودیا لامریکا لفرانسا لبلژیکا به باشترین شیوه بلیزه مدیا کردا گرک بهستر ببه مدیا کردا تیری داخازین خلقی ناکه مدیا نکاره خلقی بینسه کوچه و کولانا مدیا ما ده دست هنده کسین نزان و آماتور دایه اهل وی کاری نینن تجی بری چند روزا ده آخفتنه که خدا اشاره پیکر اسپاسیا تدکم پیویست مدیا ما رنگ و روی خو بگهرینه یا داخازا چاره روزحالات کردستان پیویسته دیسا پیشنگیا وان کارو کریارن دموکراتیک با همو گلن ایران بکش برکل ایران موزاییکا گلا کی برفره فارسن بلوچن عربن مازنین گیلانین گیلکن آذرین کردن ترکمنن پیویسته کرد وکه صدان سالا چاوه ایرانیه دا ملت که شورشگره میوان پروره خودی اصالت خودی کرامت ده 47 سالین در بازبوی دا بردلین هری گران لدجیب رژیم دانه گرکه وی دوزه ده 4 سالین در بازبوی ده حتی روژه ای روژه را سرکشی کریه وی کاروانی بگهینه وقت ده بجه براوین سرکتنی بگهینه و جای بلندیه که همه دنیا روناهی کردت دا ببینه دما که ایرانی بیجن کردستان جاو چرای ایران بروی اندیجی ارکن گران لبر مجی او کسی که ام در وینه فرق ناکه نهاد دنیا دا سنور نمانه ام ناب ایدی وکه سالم بری ام خوب پارتیه که و به هستن خو هستو منطقه تبلیغ بکن مست هستو لوگیک تبلیغ بکن ام وک کردستانی چاواد بیجن روژاوا کردستان یک ولاد ام پیوسته به فرق و جدایی خو وک کرد چاوا کردادنا و خدا سنور نهیلانه سنور معنوی لأوروپا جی ام وی ناسنامه به باشترین شیوه نشان بدن چی که ام هیچ نبلیره دموکراسی که راگهاندن هیا اینترنت قطنابه جریان هیا زکی خلقی تیره خلق کار دکه اما لکردستان ایران مثلا روشحالات بلکه مالبات هیا نهان نان ترسی نینه بو شوی بده زاروکن خو و گله کج برسا و به درمانیا دمرن نخوشا درمان نینن به هزاران بریندار نهاد مال آدمانه چه ترسا رژیم ها دیکتاتور نویرن بچن گله و ساچمال جان خود چاوه خود درخینن شبرکو دکتور تینه گرتن هرش تکنه سر نخوشخانه وک نخوشخانه یا ایلامه
بروین دیجی وظیفه گران لبر کردین دیاسپورای هیا ام به میلیونا 10 میلیون کرد دیاسپورای هنه لامریکا هم اروپا اف 10 میلیونان اف سر خودکارن دولتا که ده تبعید دا لدر و چکن لسرگون چکن ام پیویست خودی یعنی باندور بین لستر قدر کردین مل حلب و روجاوای کردستان روجهلات باشور و باکور کردستانی و بانگا منیا داویه بودایکا کردستان باکور کردستانیه سیاست مداری ما دقت بکن هایداری گوتنین خوبن نه نخاپاندن پیویست باکور وان روزانه حرکت که باش هبو لباتمانه لوانه لآمده لجزیره وکتا دست بکده گوشتر پیویست رول خوی دایک بلیزن همو پیمان و پروتوکول دجی قدر کرده آنها دجی باکور کردستان هاتن هر اکران تشتکی ev cizire. بدران او تشتی کل دما خندق آدم دید موی جاره او تراژدی حلب دید دقیقی از هند چند دیمانا نشان بدم. بله پیوسته یعنی ام آگهدار بین به تایبت کردین باکر کردستان میدان دابن اگر ده میدان دا نبین حضور یه سر ev bi vî şeklî ev taxa nûre taxa nûre dîmenekî din jî hebû deqekî hevano ne tenê cizîrê ji Batmanê Şirnaxê heta her derê aniha millet rabiye ser piyan heqeten hevalê me êlwan hereman ji me re binivîsînin kêfxweş dibim va ev dîmenê ku were pavekirin ev dîmen min ji ajansa negirtine min tenê بدرم هیویدارم دوان سرهلدانانه دا روشهلات و باکور ببینه یک دیاره قدر کردال باکور کردستانه و گدایکا کردستانه یه باشتر باندوره لسر بشندنین کردستانه بگه اگر دوی روشه دا باکور کردستانه جلدجی دیکتاتور اردوغان رابه سبا اگر لروشهلات کردستانه هرین بکونه دستی کردا یه نکاری با هزیل دجی کردا وکه که روش آوا بکارتینه لدجی روشهلات کردستانه جی بکار بینه حولدان وان بوه که جی هنه ایشالله هیوی دارم اف سرهلدان بردوام به
ev jî nexşeyê hevalê me bi îsrar dixwazin nexşeyê em vekin hevan ev ciyê hûn dibînin ciyê şîn ev êrişên çeteyan e dronên dewleta Tirkiye ne li ser van hereman digerin ev herem ji vê derê heta dêr hefrê ez ji we re bêjim bi qasî 100 kilometre ye yani ji Firatê heta vê derê 100 kilometre mesafe ye ji Tebqayê bawer dikim yani mesafekî dirêj e çete bi giranî li vê derê kombûne ev dêr hefrê ew gundê ku jê vekişiyan jî li van deran e anha navê wan nayê min yani li vê derê şer û pevçûn heye ama gava din min çima vekişîna hêzên Şamê kir manşet min ji malpera Qesedê girt dibêjin hêzên ew vekişiyan e دقیقی جمره جزیره تلفن تین تمام ها لجزیره جو د اوپالورا دا جی بانگ الپولیس تکن جوانه ما بانگ الپولیس تکن دبیجون واره چکی خداین تسلیم بن به هر اوای بدران اگر تجمن بپرسه مسئله چی از باورم کرد گلک شیار بونه هایا کردین با کره کردستان جراوش روشهلات و حلب او شرک و دخوازن بفروشنه کردا لروجاوای فرات هیا بروی هندجی پیش دستی دیکن وکی دما شرک کوبانی هیویدارم جارکت که ببی ناست کرنا سنورین دست شکری آمد و باتمان و وان و جولمرگ هرشی بکنه سر سنورین دست شکری لهیله که بر روشهلات لهیله که جی بر روجاوا هوانو از ام خاطر جواب بخوازن گلک سپاس کم جبو هبونا و یک شر رو مر مالته و جبو تبلی بونته گلک سپاس حوالی می مالته و حوالی می جزیره بوتان حوالی می بوتان هرما بوتان لچخورو وای شکرم آخرا ما آگاهدار بکن لسر مسانجر تویتر آگاهی بدن ما جهره میخواه یعنی امبوسا هنکی کولکتیو بخبتن باشتر دبه من پیامی و خواندن مالاوی آوا پیامی گلک خوش هبون گلک سپاس بو کسی که هم شپاندی فقط بنیرن ده دو روزا دا ترامپ 18 جارا حلویست و ریبازا خو گهران وی دمیل وی داری چید که بسر برمه اوه که ام باوریه به هیزا خوب بکن هیزا میه که سیاست مداراتی نسر خطی لیل گور برجواندین خو نکارم به من بلیزم به هیزا ما اگر روژاوا و باکور و روشهلات ایرو و باشور جید پشتوان به وقتا زاروک اگه دکوازه که دیاخو پشتی نهمه و نه روژا مجبوریه به دنیای او زاروک نها ستاتویا کردایه دجمن و داگیر کرد دیکتاتورین سلفی یعنی 100 سالین در بازبوی که لگرد دما ایرو حیوانش دنیای نینه نزانن دموکراسی چیه تنید خوازن بر ریبازن دیکتاتورانه حاکمیت خو بردوام بکن جویر روشه فام ناکن او زاروک بخوازن نخوازن یه به دنیای او زاروک جی استاتو حکومت و سرخوبونا کردستانیه گلک سپاسیتت کن مالته آوا هوانو خاطری و سلاو ریس